Sekuhlukene imibono ngo-live performance waKhuzani wase-I_C_C. Abanye bayawuncoma kanti abanye bayagxeka. Mina-ke angazi, angikwazi okukhulu kakhulu. Engingaphawula kukona nje indlela abagqoke ngayo nendlela ali-project-a ngayo izwe. Ama-backings nami angikwezwa kahle but uma uzakhumbula kahle khona ividiyo engayenza ngathi into eyenza ukuthi kuba ngazuthi ku-live kuma-backings kuyaleka, ingoba if abaculi bekhipha ama-album bathola ithuba lokuthi bazibhekhele kokuqala baphinde bazibhekhele okwesibili. Lokho kuba nzima-ke uma sekumele abantu bahlale ncamashi kuma-backings akhe, but i-sound quality nokunye ku-right. Kanti uma sihlabela phambili futhi nansi ividiyo, ithokozeni. Lwandlunkulu uphinde wasinika uphisi wento engase siyilindele kulo Disemba. Ngicela ukuthi-ke ngingakhulumi kakhulu, ubuke nansi ividiyo.